Betcom Jenuwe yaburengeriye rizoba yashaba abakristayo okwebembeza rukundo mu mitima yabo. Bwana no yesiga mgenzi wawe no mambo amaziko gawe nayo umufumu ayinakamba kakuhira ukegamire akaza kuretera ubukumi hakurinda abana bawe akaza gukora cyo cyane cy'ushakira ngo ukenewe. Abakristayo basima Ruhanga ahabwo gukora mukago na TV West niho manager wa TV West yashabira abanyamurari okugumana rukundo ya Ruhanga. Oko mu majira ngo mundu urukwijo wawe ushabye impano nabana kunda ukiriwe urukuza kumuhereze mwarashobora cyigwejo mwebare okutubanza urukundo mukatwita muje tubataye mwendero mugarukamana kundamuka nanye ndacanye kwose kwangani kundamuka abakuru kama twishobora yabazi wana nabona mudakundamuka emuntu munyura yanta n'ikindi cyo muhendo kuri kuwakinga TV ukareba umuntu ora kizirota ubona rebe emurundi mingi urufranga witabe na gati nazo mu TV kuruka abamuti benzicererwa tutegereze kureba urufranga ringahi. Umurisa we Kansejo yasima TV West ahabwa rukundo nungi simaranga mnonga kureba ngo yataho mukorogu kandi aba TV West na radio batayayira netsima abantu bamurari kutayayisa no kutoreka rukundo twasima ubwiro twamaraniwe kandi twasima no gushagika umwanyu umuhereza amakuru yitwa gacencwire na program zezindi. Umurutayayo rwa TV West umukanseji habamu nabandi bagenyi kurga umurikazo nabandi abarwo mu kanisa ya Katerera Kanyabwanga umurimitoma ndi Ben Muhozi umurishema.